Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwi lami eInimba angomhla ka-21 October. Guys, 5 months later uZoleka-ke usemane nje waba 9 months pregnant. Imagine. So bekade-ke ebhizi-ke ugirl ezama phela ukuyivocavoca-ke elungiselela ukuthi-ke atete kahle mase kufika isikhathi. Kanti-ke ubekade esithola i-support enkulu from uLazarus okuyena phela ubaba wengane njengoba sonke sazi guys. Hayi-ke naye-ke uqhawe ukhona impela after 5 months ula ufuna nje ukuthi abe u-big sister kulo mntwana lo uzozalwa. Guys, kuke kwafika isikhathi-ke la ahlala khona nomngani wakhe-ke uZoleka esho ukuthi yeyi bengakaze yena acabanga ukuthi angaba pregnant esemdala kangaka, kanti-ke nesisu sikhulu guys ngathi intaba uqobo lwayo. Hayi-ke kuthe kusanjalo-ke guys uLazarus-ke efika ezomnikeza ikhisi esho ukuthi useyahamba kanti kuzobe-ke sekuqhuma amanzi-ke kufika isikhathi sokuthi-ke umntwana afike emhlabeni. Ayi uLazarus ushiye yonke into guys ukuze umuntu mekuthiwa he dropped everything, yes, for ukuthi nje abe khona kulolu suku olukhulu kangaka. Hambile-ke wamthatha uZoleka bale esibhedlela. Fika esibhedlela bamfaka kwi-wheelchair bamqhuba bambeka embhedeni. Wonke umuntu be-excited, umndeni wale kaBhikitsha kanye nomndeni wakhe phela uLazarus bebekade bekhona bonke befuna ukubona umntwana ezalwa. And okunye-ke futhi-ke i-gender reveal guys ibikade ingavaze ibekwe enhlobo emaplanini abo ngoba bebefuna ukuthi umntwana bethole ukuthi ubulili buyini on the day la azozalwa ngakhona. Guys, kufikile-ke isikhathi sokusika-ke kaZoleka. uZoleka wajuluka wamanzi kwathiwa push and all of that. Waphusha ugirl and then gqi wafika umntwana. Ayi-ke kuthe mekuthiwa nje it's a boy. Ngabona ubuso bukaLazarus buchachamba guys, injabulo. Yay! Uhluleke ngisho ukuzibamba. Kwathiwa-ke, do you want to do the honors? Bamnikeza isikere. Kwathiwa kasike i-umbilical cord, inkaba yomntwana. Hayi-ke uthe sesibamba isikere ngasho ngenhliziyo ngathi kodwa wehlathi ukuphi makunjena. Kodwa-ke wayisika-ke i-umbilical cord guys, kwakuhle kwanjeyaya. Wahamba-ke waya ngaphambili la kukhona khona umndeni wabatshela ukuthi hi guys it's a boy, and ubaba wakhe bekade very proud of him esho ukuthi awu sakhula isibongo sakaNgcukana madoda. Wazisho zonke iy'thakazelo zesibongo sakaNgcukana guys, angeke ngikwazi ukuzisho cause hayi beziningi futhi-ke isiXhosa guys sometimes sibuye singibalekele. Hayi-ke emva kwalapho-ke kumane nje kwathiwa Mr. Lazarus Ngcukana, your wife needs you, please come. Hayi bo, it's urgent. Hayi, come on now. Yini manje si-urgent kade kuzala umntwana manje and umntwana bekade right? Hayi-ke guys, turns out ukuthi-ke umntwana akasa-respond, umntwana akasakhali, and abodokotela ababhizi bayazama ukuthi bambuyise bamresuscitate but nothing is happening. Hayi-ke umane wakhala uZoleka wathi kwenzeka ntoni kunyanami, Lazarus. Hayi-ke udokotela wathi please take care of her, esho kuLazarus. Wathi yena uzomthatha umntwana bamyise lapha e-ICU, intensive care unit guys, for abantwana. Umntwana sengaze egule kangaka. Into engimane ngayisola guys ukuthi cha lo mntwana bekade elindele ukubona ubuso bukaHlathi, ubaba wakhe wangampela. Uthe methi nhla athi ha Lazarus, wamane waquleka umntwana. But no, jokes aside, ngicathi-ke lento le it's more spiritual. Kushuthi kahle kahle kumele vele inhlambuluko ibe khona. Kwaziwa ukuthi lo mntwana ubani utatakhe wenyani, ungathiwa hayi ukaLazarus kodwa yena kahle kahle ebhilonga le kamabandla guys. uZoleka-ke sengathi naye uzomele aconfesse ugirl mekuthi uyimisele ngokubona umntwana wakhe ekhula kahle. Hayi-ke akupheli-ke lapho guys. Uqhawe-ke uhambile-ke wafona etshela phela bonke abantu aba-close to her, like abantu abasemsebenzini, abantu balaphaya to the extended family lapho abothumeka ukuthi hayi umntwana usezelwe khona and it's a boy, kodwa-ke ngathi esimeni sezempilo akekho right, so ucela bandla nje imkhuleko ize igijima.
Hhayi-ke guys, baqala-ke bakhuleka abantu and asithembe ukuthi-ke imikhuleko izokwazi ukuthi-ke iqiqe wonke la mafindo-ke aseboshiwe for umntwana omncane ofikayo nje emhlabeni ebese egcina eyalulama abe right. Guys, aphela lapho-ke amazwibele anamhlanje. Hey, bengingazi ukuthi-ke uzoleka uzoshesha kangaka ukuthola umntwana, but anyway, I think it's for the best cause manje-ke sesizokwazi nanokubona ukuthi-ke ufana nobani umntana, yabo, like facial features. Yazi uhlathi mengasabona ukuthi le ngane ifana naye like uzoqala futhi aphinde kususa ukushisa guys, because yabo manje unyamalalile isikhathi eside waze walinda kwabo 9 months yaze yatetwa ingane engabaphazamisanga, kodwa the moment kwakhona iy'nsolo ngalo mntana, even if unenswebu nje kalikamva, hayi guys uzokususa ukushisa loya, ngiyamazi. Guys, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqobile niphathela amazwibela eInimba angomhla ka 21 October. Guys,